misliš zašto tastatura na telefonu ili kompjuteru ide tim redosledom, a ne ide A, B, V, G, D, Đ ili A, B, C, D, nego ovako nekako random? Ajde, pokušat ću iz malog mozga da izvadim. Da li to ima neko značenje? Ima sigurno. Pa, nema neko duboko značenje. A s D, ovo je W, a dole X, Y, ovamo je Q, ovde E, ovde Z. Se sjećaš kako s gornjeg levog ugla na vrhu, Ide. kako krenu slova? Q, W, E, R i Z. Dobre su ti ovo do R, onda ide T i Y. T, Y. I to je QWERTY. A kao tastatura QWERTY. Da, znači ova tastatura se tako i zove QWERTY i nastala je tako što su, inače ranije 1800. godina pisaće mašine bile baš tako A, B, C, D, F, G, H, ali onda kad kucaš, vrlo često se dešavalo da su slova koja ti trebaju mnogo blizu. tako je, i onda kad ti tako kucaš, vrlo često su zabadale ti Tasteri. tako je, i onda su morali da nađu način kako da ta slova koja se najčešće koriste odvoje jedno od drugih i tako je nastala ova koja se zove QWERTY, evo i dan danas je koristimo. Baš zanimljivo.